bahar
لنا يا حبيبنا اشفع لنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وكذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة إلى جنابك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب لجنابك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا اشفع لنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana shalla 'alaika Allah barikalladzi bika ya musyafa'an khassana wa habana. Alhamdulillah ya hadirin wal hadirat dan para wali siswa siswa-siswi yang saya hormati dan siswa-siswi SD Islam Akhlakul Quran yang saya hormati, dan juga kepada tim hadrah, tim salawat daripada Dayah Madani Al-Aziziyah yang saya hormati. Alhamdulillah ibu bapak semuanya dan para siswa-siswi sekalian, kita telah sampai di acara puncak yang selama ini kita semuanya siswa-siswi telah melatih, ya, yang telah capek-capek latihan lebih kurang hampir 1 bulan. Ada yang latihan pidato, ada yang latihan sholawat, ada yang latihan drama juga, insya Allah kalau ada. Maka insya Allah semoga capek-capeknya kita itu, maka pada hari ini terbayarkan dan dipandang oleh Rasulullah SAW. Dan kepada para asatid dan asatidah yang telah berkorban, berkhidmat, mungkin bahkan mereka sampai mengurangi masa istirahatnya, mungkin ada yang kurang tidur, kurang makan. Maka alhamdulillah hari ini terbayarkan dengan acara maulid pada pagi hari, pada sore hari ini insyaallah. Maka
Maka mungkin itu saya selaku ketua panitia mengucapkan ribuan jutaan terima kasih terutama kepada siswa-siswi SD Islam Akhlakul Quran yang ikut juga berkhidmat, dan saya juga mengucapkan ribuan bahkan jutaan terima kasih kepada wali siswa-siswi yang telah ikut berpartisipasi, yang juga ikut berkorban demi menyukseskan acara ini insyaallah. Maka langsung saja kita buka acara dengan MC. Maka kepada MC yaitu Muhammad Dafa kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. SDAQ bersalawat dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SD Islam Akhlakul Quran. Yang saya hormati asatiz dan asatizah SD Islam Akhlakul Quran. Yang saya hormati tamu istimewa Al-Habib Abdul Haris bin Soleh Al-Idrus. Dan yang saya hormati wali siswa-siswi SD Islam Akhlakul Quran. Dan yang saya juga hormati teman seperjuangan siswa-siswi SD Islam Akhlakul Quran. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT yang mana kita masih diberi kesehatan, panjang umur, sehingga kita masih bisa hadir di tempat ini dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan ajarannya. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan susunan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Acara pertama, kata sambutan oleh kepala sekolah. Kepada kepala sekolah, kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwata illa billah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormatin Bapak, Ibu, wali siswa-siswi, para hadirin hadroh, anak-anak yang Abi sayangin, ya, baik yang putra dan putri. Nah, ini Abi diminta untuk ngasih kata sambutan, nggak tahu Abi mau bilang apa ya. Cuman kalau kita bicara tentang Maulid, mungkin ya Abi hanya teringat satu. Abi teringat tentang kisah cinta. Tentang kisah cinta yang boleh didengar sama anak-anak, boleh didengar sama orang tua, boleh
boleh dengar sama orang kaya, orang miskin, boleh didengar sama siapa aja. Yaitu kisah cinta, ya kan, yang seharusnya harus kita wujudkan dalam kehidupan ini. Yaitu kecintaan kepada Allah pertama-tama, setelah itu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu barulah cinta kepada orang tua kita, ya, yang telah melahirkan kita, dan kita cinta kepada guru-guru kita dan kepada kaum mukmin, mukminat, muslimin dan mukminat. Ya, jadi pernah waktu di zaman Nabi, pernah Umar bin Khattab itu juga bicara tentang kecintaannya kepada Nabi. Ya. Jadi Nabi katakan, mana yang lebih engkau cintain ya Umar. Nah, kan? Jadi sahabat Nabi ditanya tentang masalah cinta nih. Nah, mana yang lebih kamu cintain? Kamu cinta kepada seluruh keluarga kamu, ya kan, kepada istri anak-anak kamu, atau lebih cinta kepadaku, kata Nabi. Maka Umar katakan, tentu ya Rasulullah, engkau lebih saya cintai daripada seluruh keluargaku dan seluruh anak-anakku. Dan mana yang lebih engkau cintai, harta bendamu, ya, seluruh harta bendamu, atau engkau lebih cinta kepadaku, kata Nabi. Tentu ya Rasulullah, ya, aku lebih cinta kepadamu. Nah, terus ditanya lagi yang terakhir, mana yang lebih kamu cintai daripada diri kamu dengan aku? Maka Umar katakan, ya, aku lebih cinta diriku ya Rasulullah. Maka mukanya Nabi berubah, ya, berubah, mengatakan, tidaklah sempurna iman seseorang nih sebelum dia mencintai aku melebihi daripada dirinya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran, ya, kita udah hafal semua nih, ya, di surat Al-Ahzab ayat ke-6 kalau nggak salah, ya. An-nabiyyu aula bil mu'minina an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Ya. Nabi itu aula, nabi itu harus lebih utama dibandingkan seluruh orang mukmin, dibandingkan diri mereka sendiri. Itu Allah, seperti itu Allah nyatakan. Jadi kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, ya, nah ini pelan-pelan setelah kita mencoba mengenal beliau, maka belum sampai iman kita ini sempurna kalau belum kita cintai diri Nabi melebihi daripada diri kita sendiri. Ya. Jadi nggak usah kita bicara iman yang sempurna. Ya, kalau kita bicara kamu orang beriman, ya pas-pasan lah gitu kan. Nah, iman kita pas-pasan. Kenapa? Karena sebelum apapun yang kita buat, ya, untuk membuktikan iman kita ini, belum lagi ada apa-apanya tuh iman kita ini sebelum, ya, tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi melebihi daripada diri kita sendiri. Ya, kalau itu masih, maka kita harus pertanyakan cinta kita tadi. Ya, jadi sekali lagi kalau bicara maulid,
Ya Abi mungkin nggak panjang lebar, ya kan? Cuma Nabi hanya berpesan, ya kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Sepanjang umur kita ini, sepanjang itu juga kita harus berusaha atas iman, berusaha atas amal-amal soleh. Ya maka sifat itsar tadi sifat melebihkan kepentingan, melebihkan kecintaan kepada Nabi, ya, ya itu harus melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Ya, jadi demikian, mungkin Abi nggak panjang lebar, ya Abi hanya berpesan itu, ya, dan kita buka acara ini dengan apa namanya, dengan khusyuk ya. Mudah-mudahan kita bisa ikuti sampai malam nanti, ya kan? Dan apa Abi persilahkan untuk acara selanjutnya, ya silakan dimulai. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Abi yang telah membacakan kata sambutan tentang cinta kita kepada Rasulullah. Acara selanjutnya, kata sambutan oleh Ketua Komin. Mungkin untuk ketua komite berhalangan hadir, maka kami minta untuk salah satu wali murid mewakilkan. Mungkin boleh kepada abinya Muhammad Bilal kelas 4. Kami mintakan memberikan sedikit kata sambutan untuk mewakili para wali murid SD Islam Akhlakul Quran. Kepada wali Muhammad Bilal kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Abi, Umi, Ustadz, Ustazah, dan seluruh para wali murid SD Islam Akhlakul Quran yang kami muliakan. Alhamdulillah, puji dan serta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat dan kasih sayang serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat berkumpul di acara memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita muliakan.
dan atas ridho dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat hadir dan berkumpul di acara yang mulia ini. Sebelumnya saya memohon maaf karena ini tidak ada persiapan Nabi, tiba-tiba dipanggil jadi tidak tahu menyampaikan apa, hanya sedikit kata sambutan atau ucapan ribuan terima kasih serta ungkapan kebanggaan kami para wali murid kepada sekolah SD Islam Akhlakul Quran yang telah di mata kami begitu banyak memberikan kontribusi untuk mendidik dan mengajarkan keteladanan apa sifat-sifat akhlak baginda yang mulia Rasulullah SAW kepada anak-anak kami yang mungkin dalam segi sunnah atau kehidupan baginda Rasulullah SAW sehari-hari yang mereka tidak dapat mereka amalkan di kehidupan sehari-hari di rumah apabila tidak diajarkan di sekolah ini. Kemudian besar harapan kami kepada seluruh ustadz dan ustazah senantiasa tetap semangat dan bersabar dalam mendidik putra-putri kami yang mungkin dalam tingkah laku, tutur kata yang insya Allah ke depan akan semakin dewasa. Yang kelas 4 akan kelas 5, yang kelas 3 naik ke kelas 4, dan mungkin akan butuh kesabaran ekstra untuk mendidik mereka ini. Jadi besar harapan kami sebagai orang tua atau wali-wali murid berharap kepada ustadz ustazah untuk ke depan agar lebih bersabar lagi dan lebih kita harapkan lebih untuk mendidik anak-anak kita ini. Kemudian kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Abi dan Umi yang telah mengajarkan kepada putra-putri kami ini bagaimana cara mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus terang kami juga begitu senang ketika anak-anak kami ini dilatih menghargai perjuangan baginda Rasulullah. Dengan membuat acara maulid seperti ini, mereka bersemangat di rumah berlatih. Kadang-kadang malam-malam itu kita kan karena sudah dapat tugas-tugas khusus masing-masing, maka kita juga dilibatkan oleh anak-anak kita, dilibatkan untuk membantu mereka menghafal. Apakah itu ada yang tugas sebagai protokol tadi, subhanallah, ada yang tugas sebagai drama ataupun tugas-tugas yang lain. Ini satu hal yang sangat luar biasa menurut bagi kami. Kemudian saya juga mewakili para wali murid, pada orang tua mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya mungkin dari beberapa kami yang kontribusi kami kurang kepada sekolah ini ataupun dukungan-dukungan lainnya. Kami memohon maaf kepada pihak sekolah yang mungkin hanya ini dapat kami bantu untuk terselenggaranya program pada sore hari ini. Mungkin ini aja saja yang dapat saya sampaikan, Nabi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kesalahan atas kekhilafan saya juga mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada wali keluarga dari Muhammad Bilal kelas 4 yang telah membacakan kata sambutan untuk para wali yang terus mengajar kepada anak-anak mereka. Acara selanjutnya, pembacaan Al-Quran oleh Saudara Dafian Arkan Faisal. Kepada Saudara Dafian Arkan Faisal, kami persilahkan dengan segala hormat.
Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu husa'an ahwa sanukariuka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fazakir in nafa'atiz zikra sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa allazi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad afla man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudara Davian Arkan Faisal yang telah membacakan surat Al-A'la. Acara selanjutnya, pembacaan maulid oleh grup Hadrah Madani Al-Aziziyah. Kepada grup Hadrah Madani Al-Aziziyah kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila rabbil alamin. الفاتحة إلى الفقيم قول محمد علي بالي وصولي فروهم وحبيب عبد الله بن علي بن أبي شيخ الله سلم بحبات المسلم فاتي وخصوصا على هذين شيخنا فاتحة لمصنف الكتاب الحبيب عمر بن محمد بن سلم الحافظ كما نوينا على كل نية صالحة كاملة جميلة شاملة مقبولة بسر الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جمعا وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي
محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وعافنا واشف كل موجع ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واصلح القلب واغفر أنت يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واغفر معادي واصرف أرضا يا رب صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد محل في حسنك المنى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معالك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائي عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا حد المودة أن يجعل أنفانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى واليا النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا والضبرانا. فارتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الغفرانا. حال المحبين كذا فاصنع إلى سير المشفع واره في الآذان. وانصب إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأ الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. والنور طه عبده من به في ذكره عظم به منانا. ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا. مستمسكا بالعروة وثقا ومعتصما بحبل الله من أنشانا. واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان. بين التراب وبين ماء فاستفد من غفلة عن ذاك يقضانا. وابل إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. لم تنظر لي شعبتين إلا أنا في خيرها حتى برودي آنا. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح للإله صانا. طهر الله وما اختاره وما براك مثله إنسانا. وبحبه وبذكره والنصر والتنقر رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Alhamdulillah, terima kasih kepada grup Hadrah Madani Al Aziziyah yang telah membacakan salawat.
acara selanjutnya. Pembacaan salawat oleh grup salawat Ashabul Raudhah kepada grup salawat Ashabul Raudhah. Kami persilakan dengan segala hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat
Setiap 40 tahun mendapatkan risalah, ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada grup Salawat Ashabur Raudah yang telah membacakan salawat kisah sang Rasul. Acara selanjutnya, pembacaan salawat oleh grup Salawat Dar Ummahatul Mukminin. Kepada grup Salawat Dar Ummahatul Mukminin, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kayak mana kayaknya? Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafaat wa hadamat labi, antal murtaja yauman zihari, isfalana ya khairan nabi, isfalana lana ya habibana, laka syafaat ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafaat wa hadamat labi, antal murtaja
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Allah wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada grup Salawat Dar Ummahatul Mukminin yang telah membacakan salawat Isfa' Lana. Acara selanjutnya, pembacaan salawat oleh grup kelas 1 dan kelas 2 SD Islam Akhlakul Quran kepada grup salawat kelas 1 dan kelas 2 SD Islam Akhlakul Quran. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر المانع في الكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق نبينا لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لا تؤمنون وتنصرون وتصبحون أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عظيم بذلك رتبة ومكانا. وإن جاء الآخر مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشافع أنا قد لا أنتوانا. حتى إن ترفع وصلت وكل اسمع لقولك نجم فخر تبانا. ولله الحمد لله جل بيدي لا ولن آتي أنا الجنانا. وأقرب الخلق على الله أنا فلقد حباك الله من حنانا. ورسول يعطيك فترضى جل من معطيك خاشعا صلى الله عليه وصف محمد كلمته عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك جانا. اللهم صل وسلم وبارك على آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. صوت البروز لأحمد عن إذن من مشاه قد كان صلى الله عليه. بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا. صلى الله عليه. ابن عبد المطالب رأى القرآن صلى الله عليه. نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المغفور حيانا. صلى الله عليه. هاشم الكريم شام بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. حكيما شأنه قد اعتلى عنه بذلك شانا. صلى الله عليه. حتى ترى في سلسلة وصول أدنانا. صلى الله عليه. برفعه لإسماعيل كان للأبي معوانا. صلى الله عليه. حملت به آمنة لم تشكو شأن يأخذ سوانا. صلى الله عليه. المطف من رب السماء أغصى الأذى والهم والعزان. صلى الله عليه. علمت به أن المهيمن شرف كوانا. صلى الله عليه. الأكوان فاستبشرت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا أدب خلقي رضا نفسي وزنة عرشي عرشي ومداد كلماتي. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشافع هانا. الله عليه. النبر وشمس الهدى ظهر حبيب مكرما ومصانا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك سلام عليك
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sedikit perhatian pengumuman, acaranya masih ada beberapa lagi, maka insya Allah karena waktu maghrib telah tiba, mungkin kita sholat dulu, nanti insya Allah setelah maghrib akan kita lanjutkan lagi. Untuk yang laki-laki, ayah-ayah sama wali siswa yang sama siswa, sholat kita sama-sama di sini. Dan untuk yang perempuan mungkin bisa di musola sholatnya. Sekian, terima kasih.